clouds echoing ground. Baby, listen to my soul. Your love makes me whole. I'm as young you now, forever shining through, forever shining through. Together, your love, my soul, my treasure. I'm a sweet, guitar down when I'm a sweet, guitar down. Ala bana mphethile waza ngithole lusuba nana ngithole lusuba nana ngithole lusuba hle Baby, my words are my love. Every heartbeat speaks your name. No fear, no shame. Amazi ami, utando ami. My words, my love, flowing deeper than the drum. Amazi, ami, itanda wena. My words, mine, I love you. Repeat it loud, repeat it stronger. This love will last forever longer. Itanda Clouds echoing ground. Baby, listen to my soul. Your love makes me whole.
Gianni in me now, but forever shining through, forever shining through. Together, your love, my soul, my treasure. I'm guitar down when I'm Ngithothela soba. Hayi. Hi guys. Hey. Moleni shaba salan, dumelang bana ba ka. Markana go tseding go tshwantse go be le hawir. Go tshwantse be le ntho a man. Iska thula. Ha se thutsi lona e ka re tswa washing ha e monate. Go tshwantse be le Ubeli ntonyana swirinyana hanyane fela enkgambudila bana ba ka enkgebudila enkge swirinyana fela se be se thula ingathuli assembly stampa haba fokof please clear abahlabatsama kannet abahlabatsama if you feel like yena sisho asi life yawo skatsama uska ngola go fokofe haba fokof guys hello guys haba hlaba fokofe baske ba re khubaisa haba hlabatsama. Yes, guys. Guys, vandaag welcome Davos. It's a diversity. Oh yes, it's a Davos day. It's a Davos day. It's a Davos day. Oh yes, it's a Davos day. It's a Davos day. Guys, vandaag welcome Davos, ne? Banana, Musadi tshwantsa etse Musadi wa mannete. Musadi wa mannete tshwantsa betse. Musadi wa mannete se ntho tsena tsa lona. Yeah, musadi wa mannete tshwantsa betse. Fazwenyane. Yes. Musadi wa mannete ngwanaka. Musadi wa mannete ngwanaka. Musadi wa mannete tshwantsa etse. Salwa manete. Sintena yo le leng yona e. Eke. Salwa manete bana ba ka.
mosadi wa mannete fazo ke nyana se ntho ena e ka reng le banna ba tswang e ka re le bashimane ba tswang lebollong mona ha le fane ka appetite ka re le tswa lebollong e ka re lokolane mosadi wa mannete tshwantsha betjena ngwana ko fazo e nyana ha ke ba ntse ba dintshetsa dikgomo datisho ba di postpone dikgomo tsa lona ha le fane ka appetite mosadi wa mannete tshwantsha betjhe e se ntho e ka reng lona ka re le tswa e ka re le ka tloa la bina ai bopetsi e tshabetso tleo lona le ntena hampe lona ya ya mosadi wa mannete bana ba ka mosadi wa mannete se ntho ena eo le e etsang lona gona jwale le dutse ka matlong a lona e ka re le makolwane ka teng ka ma mosadi wa mannete ngwana ka o tshwanetse etse jang yes girl ka se fandaga ke tshwere tabe monate gore fandaga o tlo le thusa fandaga bitsang banna ba lona ha le qetile le WhatsApp-ele di-boyfriend tsa lona le ba WhatsApp-ele o fitlha gore he motho wa modimo se ka la ba jwetsa straight gore shebela November ba tene banna ba ba lona fitlha gore he motho wa modimo motho ke yane ka mane hle ha re qabole se ka ba sontse mo jwetsa gore a nshebele ba tene banna ba lona ba sadi ngwana ka o tshwantsa betse o tle ka phephele mo o tle ka phephele jwale mo jwale wa levela jwale o thena monna wa hao hone jwale o itse mo thena hone jwale mo etsa gore jwale o mogadisa ngwana ka o le tjena o tle ka phephele ngwana ka thena tlisa swaka ekya sai anaka se bone ntho e ntle tje sheba monna hao o nkgalletse jwang mo sheba o bo mo sheba ka pele e emetse e entse le bo ntate mashoto nyana ba ba lona ba emetse ntate mashoto le na o ye ntate mashoto emetse ha ba nsheba bana ba jwale o boagela bo India nyana ngwanaka o boagela bo India nyana ngwanaka bore se o be le India ska ba mosadi fela man bore bo India nyana ya di etse di banna ba lona ba nsheba o jetsa ngwana ntate o bolahlela jwang o bore orange ke le bontsha ha o le mosadi wa mannete o tswaka jwang dikhwala ngwanaka ke le bontsha gore o tswaka jwang dikhwala e se ntho e le etsang mosadi wa mannete o etsa tje se ntho e ntse le etsa thena banna ba lona ba le sheba kwa itsa bona di a robala ebile ba tlo di ema ba nsheba bona ntwe banna ba lona ba le sheba kwa itsa bona di etsa sleep night banna ba lona ko hana no mo tshware ka pelo tla utlwa o tsohetse na ba tsohetse banna ba lona because ba utlwa re ntwetsela ba se bone nix yes girl 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 guys are way
ke tsatsi la Motavazo Vandag re bua ka Motavazo re tloela Luka le Matthew re ba bona every day re dilana le bona every day today re bua ka Motavazo guys ke tlo le jwetsa Vandag wa tseba guys ke tlo le jwetsa today ke kopana le batho ba bang grachim ba re sister Jakubeta sister J ba re a go re thusege re etsa jwang banna ba rona ba shebelle show ya hao re etsa jwang because banna ba re qakile batho ba lla ba re etsa jwang gore banna ba rona ba shebelle show ya hao sister Jakubeta pele ke tla tabeng ya letsatsi ke re ho bona guys ya pele ntho ya pele tshwantse le yetse ha le banna le basadi qoqelang banna ba lona o ska bo sontso ya ho yena o sontso re bona motho yena bona November kapa bona mama qoqelang batho ba lona re tjo ena tso mo qoqeleng o mo qoqele ka ntho eo e leng problem maybe o no mo sukudisa ne sheba ke le fa tip ne let's say monna hona o sukudisa o no mo sukudisa ne o sa rate Motavazo ne le sukudisa now when o batla mo winner o batla mo tlisa show nyena ya sister Jakubeta o qala pele o ntse o qoqa pele jo wa tseba baby Vandag ke nexibeletse show ya nthohle if antse batla mo jwetsa gore nexibeletse show ya November we bue straight if antseba if asantsebo mo jwetsa fela right nexibeletse show ya this guy hey baby I thought that guy William something very powerful how can o bua dintho tse ka reng ke dintho tse leng gale a la ka tsona o bua ka dintho tse tlo etsa gore a be interested guys mare la ngutla o thethi ngati gore wa mojotso so that guy buile ntho ngwe gore re tlele o le sukudisa yo ntho tse that guy ya di buang mo shownya ya hae o bua highly man o bua highly before ke tla tabeng ya ka letsatsi ke batla le thusa gore how do you attract your man kapa your partner to be part of the show so that ke tle khone le thusa wa tsaba guys ntho ya Lekker Vrydag e sapo hali shebella le babedi because the sad part is when o fihla o ithuta ummamela ha o qetile now so you see to yours implement ezinto you don't know where to start when o batla di implement dintho tsena ne bana ba go gae so bothata ku implementation I bothata wa bona ntho etsang gore batho ba ske ba interested you cannot go to your partner how to tell bo fihla mo jotsa gore jo honali akere banna ba tene monne motho fihlantsha ba fela one look about tene ba ra ska tlo plela ka motho wa ya rotse dipenti aba tene ne now we are saying o create that interest before ne o bua highly and o bua dintho tse etsang sense kore tse o leng gale le dikabanela o thethi izinto ekudala nizixabanela ne o bua resa atsane ke bametse this guy and also bua mona le this guy maybe handsome maybe akandazi ne then waqoqa ne uthiyo kukho lo muntu hlesando sam othwala ipenti o kuthiwa ngumfundisi yo la muntu uthethi izinto ubukade undixelela zona yazibeni kade ndingazithatheli inhlokweni wabuwa ne uyitsakaro uyitsakaro mo support yo that guy uhlola bwani asakhwela ke mo mamele ke this guy bwani into tsena ngale umplela zona baby ubuwa highly watso uyetsa gore afule in love lena asomponi la bona bana ba go gae uyetsa gore unrat asomponi ke a le thusa ndianinceda agree kalitusa because banna baluna basadi baluna they are not interested and ba hloka thuso amadoda wenu adinga incedo banna baluna ba hloka thuso basadi baluna ba hloka thuso guys we really need help and especially coming to issue ya Motavazo we really need help
Yeah, we really need that. You know, once you don't come ka strategy, sa o tlisa monna wa hao kapa sa o tlisa partner ya hao life ena ya le Carefree le tlo tshwara mathata guys. Because abanye benu se ni chatile se le nyetse. Now it's going to be difficult to tlisa ka ho tla ka dintho tse ntjha lenyalong la hao. Motho tla o makala o tlo tla ka dintho tse ntjha mona motho za kumangalela. Now it's very difficult to tla ka dintho tse ntjha. Very difficult. If se le nyalane se le ditsina go telele, very difficult to tla ka dintho tse ntjha. Motho tlo o makala jwa re tsena o dinka ka jwale a dine go mta iputsa jwalo o dinka ka dintho tse di etsang. So one, the first thing, you come ka strategy, you win that person, and then out like o bua highly yo what's why that guy o bua dintho tse powerful jo yo what's one and things so tell and o bua ka re o supporta yena unga thethi ngam kakhulu ska ba bua kana batho bua ka re o supporta yena o jo be batho ba thongono ono tlwaetse o ibua o late dintho tse leng gala di bua. Maybe if monna ho ana complain ka gore o botswa now wena o tlola o bua ka ntho dira watsa baby gale o re ke botswa watsa ba ene ntse sa inkele tlo but una need this guy ene ke mo shebeletse a bua ka ntho ena eng o mo qoqela every day. O mo qoqela every day. You are creating that interest le gore a qeteletsa tswa a fola in love le nna a sa ntsebe ne bona ba sabana so that ntho ya mdavozo e batla both of you le thole knowledge le babedi because it's very dangerous. Jwang mpotse o re jwang akore ke le zazele bana baka guys let's get a sense man. You don't just bring topic ka tlumbo sorry no ke nana hore baby ke nana re etse di taile ka ba re change ka ba re etse. You don't just come bring that thing o tla qabana le motho le tla qabana le batho guys and ba lona o tsebe lenyalane le maqaba yo ni chathe le maqaba sana into ezingafuna uphucuka lona lenyalane le maqaba qaba into tse sa batleng o tla ka dintho tse ntjha mokaubere wa gale nduna yo ba bambalona lenyalane le mekaubere ya gale ntho tsa gale le no e sentse suka meka le keke ntho eno ya hao sentse o yemetse o sa robetse ka le keke. Yeah. So guys, today na le ntse ke batla go share le lona. Na ntse ke batla go share le lona vandag. But here's a sense into ke le jetseng yona guys. Le understand it. Taba ya o tla ka strategy. O tla ka strategy for your partner. Here's a sense. Ke me yang kutlule. Ke me yang kutlule. O tlo ke the last example. Ndate thank you doctor. Akore go kinyetse le tsazela ngwanaka. Santse a robetse ka le side. Nna ke senyele hle ke tlo fa maele ngwana ka ya ke njola a ska tlo re botsa potso tse ngata tips moruti ke nna guys now ke go ba re bueng hem ha re bueng guys yo mara ke motle modimo Israel guys ha re bueng ne ha re bueng what's my hey akore ke theolentwe guys ke re hobo Ousbana ba ke kopane le bona garage ke re ho bona ba re ho bonna sister Jakubeta the other thing yo re sokolang ka yona ka ramala paruna ha rena ntho e re drivang hore re ha ona drive e tsang hore
o tlo galla monna wa hao ka tlung ne o tlo galla monna wa hao ka tlung so re etsa jwang hore re galle banna ba rona ka matlong ke be ke re ya pele ntho e bolayang Mdavazo Drive ya pele ntho e bolayang Mdavazo Drive ke the responsibility. That is why le tshwantseng le avoid tse unnecessary ke pele o bona le ke la master taba ya avoid guys dikoloto di a bolaya Mdavazo Drive dikoloto the responsibility sure. Guys, one of the things e bolayang Mdavazo Drive ka matlong a rona ke dikoloto le di responsibility ha dikoloto le di responsibility di bolaya Mdavazo Drive o ya fa o swatwe ke o blend Mdavazo Drive o ya swa ke dikoloto le di responsibility bon a bona ya pele bana baka ha le batla Mdavazo wa lona o be monate ya pele ke o avoida dikoloto tse unnecessary hey abafazi nithanda amatyala bazalwane le rata dikoloto le rata diphahlo le rata dikoloto ho ene dikoloto di etsang di ja tšhelete and once le hloka tšhelete o dinga imali ka ra relationship ka pa ka ra lenyalo ho affecta Mdavazo ho hloka tšhelete ho affecta Mdavazo o jwetsa ke la utlwa motho o Davaza o qeta o fufulelwa ha o qetile o bo nyoruwa bo re baby khaletse o nwa santseng a ba re baby tsa mo nwa metsi o bulele pompo ho tswe a tshetsang pele yo o vumde se dithando sa mo bo vulele pompo maru vulele a tshisa yo qala a re bulele metsi a tshisa a o Davazitse o swetile ngwana ka ka ho thumhlomong o ntong o jimi ga ba re baby tsa mo bulela maru bulele pele Modimo wa Israel Mdavazo sna tšhelete yes na ke tseba e dikuku di rata tšhelete kuku tsa basadi di rata tšhelete kuku tsa nna di rata tšhelete ha ke tsebe le di entseng ha ke tsebe dikuku tsa nna di rutwe ke mang tšhelete kuku tsa nna di rata tšhelete kuku ya motate kuku tsa batho ba di rata tšhelete kuku tse tsa nna ke tsebe gore di tsebile jwa gore Skela tsamaya yo dimwaka skela tsamaya hlabana ba ka kry ha le tlo tsamaya ne skela tsamaya Baby, my words are my love. Every heartbeat speaks of me. No fear, no shame. Imagine me, hand over me. My words, my love. Flowing deeper than a drum. Dr. Lee, one and that.
dikuku tsena tsa basadi bana nna ke tsebe dijo tswa ke mang ho rona le tšhelete ha ona le tšhelete o mono e watla gravy kuku bona ina le gravy he kuku le entse jwa bana ba ka kuku tse kana le dijo tse kuku tsa lona ele mamele le kuku tsa lona di kene mo menemeneng kuku tsa lona o tla sa mataka gravy wala ka no ke le shebile okay a ke ba tlo re sugise today ke tlo ruta hanyane guys ne ke tlo ruta ne ya pele ke ho avoid the unnecessary koloto ke ya pele avoid the unnecessary dikoloto guys ke kopa lo jwetsa nnete number 2 ke ho create the responsibility tse unnecessary responsibility because petrol a ukwazi ukiwa ha utsi bo jwa ka nqena bontso tuta hore ka usane o ka manta o lo ha una tšhelete ya petrol ha utsi ha utlo njwa mndavaso ntso wa ria ka petrol ha e bona le koloi ka nqena o ntso wa ria ka hore ha una motlakase ka nqena hona le motantsa bua English baby this is nice is so nice of good ka go tso o ntso wa ria ka motlakase never ntho e tsa gore ka ramanyalo a rona le di relationship tsa rona e frustrating. That is why guys every day that is why nna Zenzile and this November nka ske ka gona ka basadi ba di high maintenance a kino gona and ngeke when only high maintenance nna ndaphuma kuwe ke tswa e ka re ke a gutla ngwanaka motho tshelo mo ke tswa e ka re ke a gutla ke tshera tshelo jwa nna ke tswa ke no more see me now nna see no more see me now no more come back diphumi ngathi ndiyabuya ke tswa e ka re ke a gutla because you know basadi ba bangata guys le rata di responsibility le rata high maintenance and then high qetile e affected the finances alone ngani qibile dingamandelo ngoko lesikela nathi fela ke motavaso wa ka tlo because jole le na le mathata moneno wa batho na le mathata a fa di tšhelete now will never that is why nna guys le hana ke entse the right pick hona le basadi ba nkile ke ba shebetse kare mona teng ha ke ba tlotlo ba le stress mo nna hona le basadi ba ne hana ke entse the right pick ba ke ba tlweletse mbotsa wa ke ba tlweletse because ne ke feel I don't want to frustrate myself ha ke ba tlotlo phela le motho yeo ile e high maintenance a qetile kwa ya ka tlo ba le stress mo na because kwa itsa rona di tshwara ke stress di a tshwara ke stress kwa itsa rona di tshwara ke stress le rona go sa bo ka bonra ka re kwa ya ka e mistake kanti kwa ya ka ke tshwere ke stress ya o bona se tsetsene ka ke sononyana e ntse e buthile ntse e sa bijo nna ha ne ke ntse the right pick ke batla partnera ke na le batho ba ke ne ke ba sheba ke re never nka se date le motho because I don't want to find myself ke le under pressure ya di finance because once ka rantlo le na le the financial problem mndavazo ha o tlo ba monate dikuku tsa lona e ba lenganga janing nna ya yo mantana yoma it ufumane kuku yenzeje ithe yome ithe te kare ke still hulu yome yenzeje yome jwale se fanele semane se tshwanela jwale re ne re phusha ka bomathe se re tshwanela jwale re ne re high maintenance ene le ka botsa banna ba bangata ke kopaneng kutle le ka botsa banna ba bangata ka rama kapa le botsa basadi ba bangata hore
le botse basadi ba bangata hore banna ba bona bana ka tlong ke bo mang batho ba bang le stress se tshosang kara when ho sena tšhelete ka tlong ha ile monna le mosadi ke mang ya bang le stress se tshosang gobane o ba ne stress se senkulu ha ile monna le mosadi ke mang ya nang le ya bang le stress se seholo wa tswa stress se seholo se tla umang siza kuthi thina madoda banna ba ba le stress se tshosang when monna sena tšhelete when you can't afford to spoil your partner automatically as a man it affects you emotionally, it affects you spiritually, it affects you physically. That is why most ya basadi ba bangata ta utlwa motho re nona ndavazo wa ka tlung ha o monate ene monna ka ha stay into kwa ya high stage. No guys, problem okur most ya batho when there's a financial problem in the house motho wa pele ke tseba ka nna motho wa pele ya bang frustrated is a man, especially le monna ya hlaphoetsweng motho wa pele ya bang frustrated ke monna. Now that is why o sheba banna bana le ditšhelete bana le di-business bana ba jwalang le lona le shebe banna ba jwalang le lona bana le di-business bana le di-embaetseng le banna ba o le jwalang le bana le sa duleng le bona. Most ya banna ba jwalo when another financial problem ha a tlo lona banna ba ona ba le check when banale financial problem ha ba tlo lona le ke ba jwala le batho ba jwala o thola re when another financial problem a ka so blell every time tla re ngani theta o tla bontsha blell baby I'm so busy but I will come and see you baby I'm so busy in here because they know or banale financial problem and once ba tsaba banale financial problem but try ka ditsela tsohle ho le avoid alona jwale ingxaki sithi thina bantu ba philang le lona because I can't run away from you ha ke tsibu ipata ha ke tsibu etsang ke phela le wena. Now you can imagine who tlo etsalang if o phela le motho ana le financial problem ka baka la lona basadi ba ratang di high style ba phela bophelo bo udimo le frustrator mdavazo wa lona wa ka tlung ge style zena le tla jwetswa ke nna bana baka le tla jwetswa ke nna. That is why today hona le basadi ba lla ka hore no banna ba bona they are not active. It is not like we are not active. Sometimes we affect to a situation sakatu. Now, most ya banna ba jolang guys ki bo from the men of posterities. From the men of posterities. From the men of posterities. Jesus. From the men of posterities. Onana mutare marumuruti banna basadi ba sebetsa. I understand. I will mamel la o ka sebetsa wa ba le tšhelete pestifistis the one from the men of pestifistis. You're not true. Guys, when utanda I know I had a friend, that guy, it's a DJ, one of my biggest friend, Johannesburg. My guess, I don't date when I don't have money because I give my stress is unnecessary. I don't date because I don't want any stress unnecessary. So because now manging money and date. And I know when I live ban bona habana le financial problem habatlo huluna abaso delukuni bahlala bayitulele habatlo huluna. Why? Because batho financial problem affecta mdavazo ka sekgong. Now number 1 ka ramanyalo a rona ntho re tshwantseng re avoid unnecessary
unnecessary dikoloto ke debits. The unnecessary debits. Yeah. Ya pele kwa avoida unnecessary debits. Hal it roba kwai ene le nna le a tsaba re le kukutsana di a roba ha di be le grave next when ho sena chelete unnecessary debits. Ke number 2, the unnecessary problems. Lona ba ka ramanyalo ka ra di relationship, unnecessary problems. Basalani ka ramanyalo, one of the thing affect amidavazo ke the unnecessary problems. Ngila ka jotsa batho ka re guys, dikwai di a utlwa di na le ditsebe, kwai di na le ditsebe le dikukutsana di na le ditsebe, kwai di na le ditsebe zieva di a utlwa. Unnecessary problems. Arguing, ho lwana, ho argue ka dintho tse unnecessary, ho lwanela dintho tse senang kelello. Motho ke yona wa fihla o tlo mmotsa gore o tswa kae ka nako tse, why o sa mpolela gore o tlo fihla late, why o sa etsa, why o sa araba phone ya ka, why o sa etsa. Unnecessary problems bazalwane qala nindive, unnecessary problems. Wa bona one of the thing affecta manyalo, modavazo wa ka tlung, and that is why baba maluna lili di febelenki of the horses, because li feel or midavazo ya strato en emonati. Why? Because strato hali dilani li di issue, hali dilani li di problem, midavazo hali kopare fela li mutau iya wipenti. Strato iya wipenti. Iwa penti ibe ihake kalutulele ihake ihana utswa kalutulele iwa, because and that is why batho bangata today ba feel gore midavazo ya strato e monate, because ya strato ha le dilane le di problem, ha le kopana fela le fanana zika phansi ho jwa fa di ho ja fat le ja fat mo. Marmanyalo li di relationship li dilana li di unnecessary problems. Ni lo lindwe zinini li kwatela na for dintho tse nyane li tine. Ana la hopula nkile ka rungolo na guys, la hopula nkile ka rung. Nkile ka rungolo. Do you know that it's like just a simple thing. I just want to show you something simple thing. Just a simple thing. Do you know that if baby I'm on my way, and I kill routine into that baby I'm on my way, Yoki who puts some Sadaka Kapa, Motoaka, who puts in Funa, Suzu Canon, Jema, Kizakiza. Do you know that how Karuna, it Hagikena, Obun I choose a something, Obu I choose a Motoaka something. Do you know that quite yes, it's a 10 off. Number 2, it's like I can figure when I get a little baby Batarijan, how could you when I was sorry no, baby Kibaki Pumula, Kappa baby Kibaki Robert Seba, not peel. Yo. Now you can imagine if without a deal, how need one and the talk, no fast work, nani to blame, how enjoy, no. Ni akota li kala pele ka a choosana li alwana li akabana lesa let's ba ikwatisa di affecta midavazo ya runa jwa. Unnecessary problems, and akilo just lunaba ratang every time kuya kopa li solve na le mathata li bua mathata and ngeke ni enjoy midavazo ni akoka bantwana mama. Never. Certain fella likoba di febe because nto get mangore liko enjoy midavazo ya strato. One thing for sure but what about enjoy midavazo ya bona ka rabala pa bona. Ikesa ngale hambayo liko cheat hali kwetlo cheater. Beleba di febe tsa di masters of degree of the hyper STs. Hyper. Likoba di febe length of the Durban July
of the hypermarket. Jesus. Nagtsingari. Yo, le tloba di febe. Le no ba bang ba lona, le no ha ke le sheba spiritual. I can see. When I Google. Because now rebulaya midavazo ya ka ramalapa runa. And that is why Satan nowadays ayetsa gore bofebe rate ya bofebe e phame because batho ba bulaya midavazo ya bona ya ka matlong. Le bulaya midavazo ya lona ya ka matlong because enngwe ya dintho yeo le sa itshwafeng nina bantu abamnyama ke o dilana le di unnecessary problems. Jesus. How ke police station. How ke police station. Monna hatla o tla police station. Le mosadi hatla o tla police station. Ke police station. Le bota le bukare le bula docket. E ka re o tlo bula docket. Ya ntho ya bushodi it is ntho a docket of the teeth. Bushodi ke in English. Teeth. Unnecessary problems. Yes, you know about us about who dilana li unnecessary problems. Every time ni talk anina, why you fika kana kwe, why you some phone, why you sa araba phone, why you sa njeta roto khalid, why you say it, why you say it, why you sa kanto, why you leave it, why you sa rekanto, yes. No. Unnecessary problems. No. And on all about us at this thing here. Yes, the squab on the one. None about us at this thing. Unnecessary problems. Why is that like a beef stock? Why is that like a beef stock? Why is that like a beef stock? It's like a little beef stock. I couldn't go, whatever. Go, I'll cast coats and goes in a beef stock. Goes in a beef stock. We are asked by Sheila Pinky. Goes in a beef stock. Let's get a little beef stock. Unnecessary problem. Midavazo yakatu. A qhale manyalo lona bana baka a qhale mbontate me ka bofebe ka ntho ka di problem tsena tse unnecessary problem ka ramanyalo lona le ka di relationship tsa lona unnecessary problem. Yes, unnecessary problems. What's why there's a lady a kitiblo rotemon said something when are Dr. November are the day neki stop au accuse munaka lolo ana le munaka. Are we are so happy le munaka and munaka we enjoy hudula lenna. Are munawaka we enjoy hudula lenna. Munawaka we enjoy to be around me. I get the little rotem. Are munaka we enjoy hoba around me because nekuma mela ka stop hudula kile a nagging woman. Are ke stop ile Dr. Nova. Are bile munaka on reketsu koloi. Are my men bought the car for me because they can stop the unnecessary problems. Luna bas number baso ka mbanyalwa le tla bona le nyalo
perfect wedding bana baka letla lona ba di unnecessary problem letla bona manyalo perfect wedding how tshwere remote tsheng o ntse tobetsa 157 e ka o jetsa letla bona manyalo 157 ka o jetsa lona ba rata o create di unnecessary problem ebile ha o dule le motho yena ha le so nyarana ha o so bone le bo malume ba hae a o ka bone no malume but to create di unnecessary problem nina bangaka chati le tla bona manyalo perfect wedding manaka o reke remote yena lona ba di poho of the Red Bull of England le reke di remote tsena so that le kgone go shebella 157 le shebelle perfect wedding le ka bona manyalo perfect wedding bana baka le tla jwetsa ke nna because ba ba lona ba can sour le created into that can make that create that spark le etsa le lwanele le unnecessary problem o a choose a boyfriend e ka re so chate naye e ka re so nyalane le yena le ba a choose nyalwa o a choose a boyfriend ha so nyale ha so re le hore baby I do ha so khumamele ka mangwe a ka kuqina ngamadolo ha so re you see me now ha so chijalo but selentse my relationship ya lona e kare ke police station e golo ya Baragwan police station kapa kana Baragwan ke police station Baragwan ke hospital le I choose ana for nothing and I qetile that is why me davozo ya lona e bora ani chatwa because me davozo ya lona ya bora why e bora because of le dilana le di issues relationship nyena e soka nyekinya le bo malume ane ka fa ke no malume mara le qetile le dilana le di issues ka ra relationship tsena tsa lona hala qetile me davozo ya lona ya bora boyfriend ya hao le no o decide or ana sinyena ba ba lona le entse hore batho ba lona ba gotlelane le batho ba bona do you know that hore ba lona le pushenitse batho di back to the baby mama tsa bona baby father baby father ke ona nofi motho a tlo ho wena tlo free a jole le wena then ha qetile aba decide ora let me go back to that baby daddy yaka motho a gotlele baby daddy nya hae that is why the baby daddy tsa lona ntse di le teng di picture you are in a relationship le motho a ntse ka rata baby daddy ya hae you are in a relationship le motho a ntse a rata baby mama ya hae mbotse why because when motho a fihla wena a tlo jala le wena sometimes o ba balile stress matlwang teng kukho abantu ba baleke stress aphasuka khona o balekele kuwe o baletse wena mona that is why ba bamba lona lenyalo le tla le bona penti tsa lona ngwana ka di tla bakana e penti zeno za bangaka penti o kila bona G-string e le ka G-string e le ka o kila bona G-string e le loss penti tsa lona di loss gore G-string ha e dutse thekeng e loss yentse tja lona bo usbagade penti tsa lona di ka no di ka penti tsa lona ke o theowa di etsa up and down le di hlobola mahala ha le qetile le nyalwe a ni chapa ena le qetile le monate good di mnandi but a le nyalwe mpotse why because the relationship tsa lona and because no sense of kube mnandi wa count amona relationship yethu wa count wethu stock taking yonke le mihla kule relationship wethu stock taking that is why batho ba lona ba gotletseng back to the batho ba bona umuntu abuyele back to umuntu wakhe motho a gotlele back to motho wa hae motho a hopole ex ya hae marana le wena umuntu a khumbule ex yakhe that is why hona le batho o ratana le wena batho a gone a rwana le ex ya hae o thandana nawe batho ka kwazwe ke ex yakhe why batho ba sa gone a rwana le di ex tsa bona because lona the relationship tsa lona le manyalo lona le di entsa a truth commission le di entsa high court we are talk le bolaya medavazo ya lona
le keke la ba mdavazo active niyaxoxa mo who solve the problem mo who kwatelwana never you will never have mdavazo action nto active niyaxoxa bantwana babo niyaxoxa you le tlo dula le etsa medavazo ya bonkgono ba gale ba bang ba lona ha o sa le mdavazo jalo so le selopemera le handota se ikhama nje ba gale lo khama ha gale tsuruta o tla wa kalama re netampa ruta o tsana mdavazo wena ha o tsana mdavazo ba bang ba lona dikubu tsena tsa lona se le selopemera mtanam ithuana o so ruta fela no khanya nje because na ka bo madimabe re a hana ho tlisa that spark kube mnandi re hopolane dikukhumbule re hopolane dikgalelo jwale le dithuana nom na ka umnte siza kuwa o tla fela bana ba galletse o tlo rota o galela uqhama ha o bona suspend nako le wena It's pas le premier. It's pas le premier wanak. Una bat bau mi da fazer bona wanak c'est le premier ruta fela mara una ne fait interesting. Wala ba la pa wanaka ha o sa davazuwa wetsa ntwe ka re nthuana tsena ngwanaka ba ka yona ja motho a o hopola fela motla batlang go rota mara ije o dula pela hao mara o hopola fela batla go rota o sole thuana you are a thuan ka jo tsa ka tsoa because bana ba lona ke tswa le rute I will tell you with English, you are a tuan. That is why where are you? Come Ramatsatsi. Where are you? What are you doing? Come Ramatsatsi. Why are suspending a coluen? What's about What's about more? Accountability of the station commander. Nia lua nia piki sana. Kemo firifir. First. You are a tuan now. Why batbalona batoni la bantu beno bangbabi mutu ka mutu fela mhlanga khalang ho tla rota to ka mutasa ra baby. What are you doing? What You are a tuan, wanak. You are a tuan. You are a tuan. Wanako tuana. Slopemer. You are a slopemer. You are a slopemer. So, eba twanye yeting. Bontate ba ratong o botsa dipotso o hlakae. Wa isa bualeng. Bontate timbantena. Rebolaile medavazo ya rona e file fe swele medavazo e swele medavazo ya manyalo e swele medavazo di relationship file swele. There's nothing better, there's nothing interesting, and it is not right to obekara relationship ya motho a galang fela go tlo rote. It is not right. Akunandanga wena o solo go so khanyelwa nje
motho o gopola fela mohlang a galletse o tlo rutela because wa tseba ka se gone o phela le wena a ka se gone o spenda nako le wena o bona lona ba jolang nina ba jolayo lona ba ka ra di relationship ba senyang di relationship tsa bona ba senyang di relationship tsa bona ka di unnecessary problem le ka lona ba ka ra manyalo ba senyang di relationship tsa lona manyalo a lona le le senyang ndaba tsa lona ka dintho tsa ditšhelete na le ke jetse motho ka nna o tsaka nna ke batle a ke batle stress ka jwetsa motho ka nna ke batle stress nna ka re ke batla motho ke batla lenyalo ke batla o nyalo batla ke batle stress nna ka re nna ke batla o enjoy ke re like na le 2000 I want to enjoy my money ka re nna ke batla like na le 2000 ke enjoy tšhelete ya ka ke batla di stress because ke a tseba gore when o na le stress a o tsuele ha o kgone le o rota ha o kgone le o uptameke ha o tsebo la o le ka bodima mosadi ha o kgone o rota ha o kgone o rota le ntho di a tšhetša ntho tsane di a tšhetša o utlwa di dutse mo di a tšhetša ntho tsane tseo di re lisang a sa ntho tse sekhalisayo di a tšhetša ngwanaka ha di itswe o na le mathata a ditšhelete o na le mathata o na le stress ha di itswe ne sa o qhameke ne la o ka re wa ruta o ruta ento half done o ruta half done o ruta half done o ruta half done nna ne ke jetse motho le no I still maintaining that nna wa bona ke batla nyala nna I still maintaining taba eo ke batla tšhelete ke batla o bona ke le right ke batla o bona ke le successful but make no mistake I want to relax. I want to enjoy the journey. We are successing nyaka. I'm going to be successful, more successful, but I want to enjoy the journey. I cannot enjoy a journey how we are successing. I want to enjoy the journey, yeah, elevation. When the time I'm elevator, elevator, but I want to enjoy. For now, I want to enjoy that journey. I want to enjoy that journey, Nabazala. I want to enjoy that journey. I want to akibata enjoy kakhulu ube mnati. Kore la re jana hamunati. Kore la rena le 1000 rand re jana hamunati. Re tsba rena le 1000 rand re tlo reka di snack. Ube mnati. Ha re qetile re holy communion. La rena le 2000 re holy communion. Re reke bona e khubedu yani e moramotha na ifetutse metsi. Ana ifetutse. Ana ichinchile ridule mo hobe mnati wanaka hobe mnati guys we need to enjoy our journey we must enjoy you must enjoy to be in the marriage you must enjoy kuri enjoy ka ho ba ka relationship enjoy relationship enjoy lenyalo enjoy kube mnandi le khona lu enjoy the benefits for relationship le khona u enjoy man la le jana hamunati kuri le jana hamunati le rota hamunati le bua English le jole ka dipudi. Let us enjoy, guys. But now the problem, the life is already set down. The standard is already set down. We can't even enjoy the journey. We can't even enjoy the marriage. We can't enjoy the relation. And when yadi Valentine, little gift, little birthday. How now? How now? Send the relationship into you. If I want to try to gift the relationship in Kiana somewhere about Tubalun.
bana ba o le jolang le bona ba se interested ka lona ka nako ya birthday ya hao wa nyamela o tla o jwetsa hore o tlo ya ntho o tlo ya swimming pool kana ke kae ntho ba ya kae ntho una le business trip una le business trip ai korma manyalo a rona le di relationship tsa rona we have destroyed manyalo le di relationship for dintho tse unnecessary the gift ka di valentine o qakekile today batho ba sa batla le lenomonyana le one you cannot bring this rose you cannot that is why now dikwai tsa banna di a swa ha birthday ya hao e outmates kapa birthday outmates kapa valentine outmates ikwai tsa banna di a swa ziafa tu hey guys the relationship that is why nowadays when all about there are people that go blela when o bua ka lenyalo motho ba blela re ska mblela ka ntho di sharp how mo blela ka relationship motho ra itjella kuku naxana actually interested what's why because how we itjella kuku you don't have any responsibility how ja di kuku tsena tsa lona tsena we ja fela you don't have any responsibility ka birthday ke a nyamela ka birthday ya o ke a nyamela tsa boni birthday ya nna iqithile ka valentine ke a nyamela amadoda amaningi sebephila njalo ngoku baphila jwalo no baphila jwalo because ba khathetse ke pressure e unnecessary ba khathetse because now ha re sa gona lotla re tshwantse re tla ka bo bukeni the rose ka bo bukeni e bitswa bukeni ntweo bukeni yo re tlisitse pressure e unnecessary ka ra di relationship and ha re qetile re bolaile spark ka ra manyalo a rona mdavas ha o sa etsala di bo tshwantse etsala ka teng ene mdavas o eda more spark bantsana ke le tsa spiritual mdavas o etsa o be le spark mar mdavas o swile ka ra manyalo o swile ka ra di relationship because there's a lot of pressure e unnecessary Mutavazo swile because requisite unnecessary ke hopola there was a time girlfriend e nngwe aka tjena e be into in Valentine guys ke bua pela ntate modimo I am not lying dictator pambothiko it was Valentine kore ke ne ke sula falletse for the whole day ka ke sula falletse ndinga ya uzba ndithenga ntoni ke morekela I was so much miserable and frustrated re tlisetsana unnecessary pressure ka ramanyalo le ka ra di relationship and that is why when you bring lot of pressure only girlfriend to your partner I'm telling you guys nizobalekisa abantu lekobaleisa batho because banna today re image nathi siya sokola guys le runa re le banna re ya sokola nowadays chelete ha isaliyo akusakho mali ha re fana chelete but now re tlisetsana pressure unnecessary affecting in the emotions affecting metavazo ya runa ha iqetile we are so useless ka di kamoreng tsa rona. We are useless because requisitana pressure unnecessary. Ke pata kopana le motho friend e nngwe ya ka tse. Ke kopana le yana a njwetsa re
a re yena batle nix a re ke batle nix ya basadi a re ke batle nix a re no vina ke shapo ka basadi a re ke batle nix a re ke batle nix banna ba kgathetse ke lona and that is why ba le sileng ba bang banna ba decidile ho ya banneng ba bang because ba tsore banna ba expensive. That is why banna ba decidile ho ikela banneng ba bang because ba tsore to deal le monna mong ha o expensive. Lona le expensive ni expensive le tlisa pressure. That is why ba tsamaile le nna ke lona na re simpeki runa ngwana ka banna re kuta chichiva qhebi nwele re kuta miriri re qetile re shave ditedu re qetile se fapane bona banna ba shave tlhoho ba qetile ke 20 rand ba ke 30 rand ke tsebe ke bokae because nna ke I shave ha re qetile lona le di high maintenance and that is why banna ba le sharp ka lona ba sharp yo hai banna ba sharp ka lona hle yo hai banna ba sharp hle ni amatota sharp ba baleile banna ngwana ka ba itse ba ya banneng ba ya manyema toteng because to maintain a man is cheaper than to maintain a woman. Lona mos le frustrated cherry la le ke la lo jola le mosadi mo le frustrated lona self because le expensive le babet le di high maintenance le babet very high maintenance le babet high maintenance guys le affectile medavoso ya malapa lona and then le affectile di relationship tsa lona le affectile di relationship le destroyile medavoso ka di unnecessary problem ka ramanyalo a rona pressure re tliseditsane pressure e unnecessary ouka motho kena a re the high maintenance a re ke balea with my both of my feet ke tseba ka nna ntate abo pope ke tseba ka nna le nna ha ke batle stress ntate haba le sentse ke batho bana ba ile ba thola di-like tsa di-tender le bolawe ke bona le thuswe ke batho bana le bolawe ke batho bana ba ile ba thola di-like tsa di-tender ni bulawe ngabo le bolawe ke bona batho bana ba di-like tsa di-tender le bana ba tla fumana ba etsa di-plan ba etsa botsotsi ba etsa eng jwale tshwantse le rona banna re lo utswa kaofela rona tshwantse re be cruel kaofela tshwantse re be evil because jwale banna ba batla ho please basadi jwale tshwantse banna ba be evil no banna ba tshwantse ba be evil o ipotse rona ba ruti re tlo etsa jwang mama guys ke le jwetsa nnete bona le spoitse kore ndavazo ka ramanyalo a rona o senyeile total bon ke modavazo wa manyalo and o tsaba ke ba ratela all of these men bana kaofela
ba nang le tšhelete ke ba ratela ntho one. When the day le yana dintho tsa di sa tsamayeng hantle financial wa nyamela. Bana ba o le jwalang le bona, the time dintho tsa di sa tsamayeng hantle ba ya tshona, why ba nyamela? Why ba nyamela? Because ba ya tsiba hore it's frustrating taba ya dilana ya please batho ba bomme. It's frustrating mazalwana. It's litlisetsa unnecessary pressure. I so which e ka re le ka understand hore litlisetsa banna the unnecessary pressure to an extent banna ba sa tswelwa. Banna ba se ba tshwanela hore ba nwe dimpeso. Amadodana ba fanele ba sele ba nwe dipitsa hore ba tswelwe because now banna ba image ba na le stress. Are you here di last? Maybe we've lost. I think one of the figures happened. We have lost the purpose. Yeah, about together. We have lost the plan and the purpose. Yeah, why returning about together. We have lost the purpose. I think we have lost the purpose. But Nalaba said we have lost the purpose. We have lost the purpose. Number one, people they don't understand the purpose ya ukopana hakalu is to build. Harukopana, we need to build runa. Harukopana, we need to build. Two, responsibility made into the priority for our marriage, kapa our relationship. Then haru refrustrate me davazo itewa haru kwetile berisa tsibe le ho sejusana re affecta me davazo ka ramanyalo rona le ka ra di relationship haru kwetile haruna di strategy halena le di strategy when kwa ya monna ha o se robetse mana ha o tsibro o yetse jwang when kuku ya mosadi wa o se le dry ha o tsibile o yetse jwang ha le qetile le a bora le a tinela monna ka kwa ya he e hai o dula kgathetse in ha re qetile we can't even are tsibi lo ntho o sejusana hore o tlise monna wa hao kapa o tlise mosadi wa re tsibi lo sejusana next monna wa hao. Some of you guys banna ba lona you will think maybe monna hao ha ndavazo active but tsamo botsang dinyatsi tsa banna ba lona bontate tsamo botsang dinyatsi tsa basadi ba lona you will think gore mosadi wa ha in active kanthi batho ba active but just that ka tlung ka mona re a frustrateana re dilana le unnecessary problem re a dilana le financial challenges tse unnecessary har qetile they affect our ndavazo drive guys. Now here is the problem. Har qetile would affect them ndavazo drive. Har khone le hore jwale re thusane. You are not even good to seduce your partner le tsebe. Anias haletsebe le no ha ke ka tlolish le ka re le hlaile ke tlo le bona le tineng yo no ha ke ka re le hlaile le hlaile no ho hlaile le kulwane fela ho hle o phumutse di makeup o hlapile o ntshitse le meno o ntshitse di false o di letse ka thoko le monna ha o kene ka menoto e thata o dutse mono pela hao ka menoto e ommeng pakeng tsa menwana mona o qwebile pakeng tsa menwana ho entse tsana ka re ho te o na lawyer ka re entse tsana ho omelle ha le tsebe le o sejusana ka ramanyalo le ka ra di relation as cause no sejusana o ka re o entse tseng le hlapile no le rutse di week e ka re o tlo hlale kulwane le re ye my bo petiti my bo petiti
e thabetse tleo le tjena no le tjena my bophe e ka re tlo hla lekolwane la gale ntho e titimetse lebollong ha ina le family e lokollang lebollo ga ukhululwa e ka re ngkhwethe my le tjena no ka tlu o tjena e ka re my bophe it's ebile le bana ba tsama ba ba confused ba tla ho wena ba fihla ba re daddy ha ba tsebe hore o mami wena bana ba tsebe who's daddy bana ba tsama ba confused ba tla ho wena ba re mami a ba re kona ba bona hore a se mami nkena ba re ke daddy banana ke daddy ha ba tla no le tjena no ni njena le tjena no hona le basadi ba sa tsebong bedroom iyahlanjelwa iyatinelwa iyahlatswe wayihlatela bedroom wanaka xa ugqibile uyayinxibela wayitinela bedroom no e ka re le bontate bana ba lona ba ntse ba re daddy bana ba lona ba confused sometimes ba tsama ba tla ho wena ba re daddy ha ba re ba fumana oh mommy it's you mommy it's you because jwale ho hlahile lekolwane la kgale monna ha o tieno o hana le ho hlapa o dutse pela hao menoto e mo putsa ha ba tlo le ho tshasa menoto ka vaseline o gagapheile tswebile because batho ba tsebe hore di-bedroom di a hlatswe o ya ihlambele bedroom and o e nka serious especially ka di-weekend le ka khekeletsa hara beke mare ka di-weekend ha le tseba hore le tlo relaxa bedroom ya hlatswe ya hlanjelwa bantwana ba mo wa ihlapela bedroom ha o qebile o ya inxibela wa itinela you know how to dress for your bedroom sini le nto eniyenzileyo khona ngoku Haritzi, Rebulaya Mdavazo, the interest yam Davazo is swile. Har Petilo, Ubulaya the interest yam Davazo. Haru Honulu said Jusama, Nix as quas, nix. Outside, nix. Shabako ya how honoja. Ekarikam Huno Robertson Parakwana Hospital. Ekarikam Huno or Robertson Parakwana Hospital. Changin Wellesak. Ekarikam Huno Parakwana Hospital. Yes. Now, re a frustrated about how you must bring back your partner. Yes. As course, no one's good about to be to Halim Davos. Aritibelo by it or Halim Davos. Next, Alitibelo yet or Halim Davos. Telelitin and Kayo. Lehao Pama, we are stulo, Utwella Muso, Utwapele, Utwella Musono, Utwapeti, Kurlikela, and Tozengata fell at the tenor of Pentiawe and Musutwa Petua Pahama. How Hatalu Pagame painted Kamuso Petsing, Trapetsi, Munda Ushibili Bulumona, Hutapetsi, you came into Hutapetsi, good Hutapetsi. How Pama, how to be Hula, Haletsi tinela the bedroom salona guys.
ha di tsebile di tinela ke ne ke jwetsa last week ke jwetsa bontate ke re bontate ha o qeta o hlapa o tshasa le ditapole because ha di fufuletse be di oma yo o tseba ditapole ha di fufuletse o tseba ditapole ha di fufuletse wena tsa monna ha di fufuletse di qetile be di oma yes e ka ro ka tla ka ntho ka kama o ntshe draft o fumane di omme ditapole di entse tse zomile bontate ting bontate ba tlweletseng ditapole o fumane ditapole di le putswa ziqwebile masente e qwebile tapole di le putswa e ka ro ka di hohla ka kama tjena o di tlose screfur dipakeng tsa ditapole mona di qwebile ene ntho ya teng e rata le nthoane ya in job in blow in job wa e rata o tla fumana a hlanyile le nkokwana a entsetše ka ditapole tse ommeng e zomileyo tse ommeng tse putswa ga bona le ditapole le kgoropo yo wa bona no ke sama no wa fufulelwa thambisani vaseline bantwana bam thambisani vaseline tsatsa vaseline o ntshatsa o re tapole e benyetsene e blanket ibenye re tapole le dikgoropo di a tshaswa bantwana ba mwe ziyathanjiswa so that you must be able to seduce your partner and ke tlo le jwetsa gore ditsela tsa o seduce partner ra ke dife because ni frustrateana nje mara na le qibile a ni kwazi no seduce abantu benu ukuthi ingqondo zabo zibuye dikelelo tsa bona di gutla motho a o galle le gallane hape le bolaya medavazo ka ramalapa lona e swele medavazo e swele tu feel medavazo swele ba bang ba lona le jongo e ka re ho dula nkgono wa gale le ntate moholo wa gale se ne luphele se le fihle stageng sa ho se tsotelane endlini mara le santse le jongo ni se ba nqeng mara le sa tsotela I like there's a lady ya menga le teng mona a bua ka monna ha ya sebetsang airport that lady she's 40 something years but hana bua mo ke le ka moshakala matso and when o no mametse hana bua ba bua ka hore ba etsa mdavazo jwang you could sense or these people by happy because where there's lot of mdavazo there's lot of happiness where there's lot of happy mdavazo guys there is lot of happiness ke le jotsa nnete bona but now Tina re frustrateana fela ka di chelete re frustrateana ka di gift re frustrateana ka di questions ka di what ka di qabansi hulwanwe the unnecessary problem lot of responsibility ha re qetile ha re tsebile o se jusana ha o tsebile o motlisa motho o re a o galle next ane kwazi no kwenza ba ngigalelane next le no ha ke bua le lona tje ha e sa lona mme monoto thata ha e sa lo dutse le bana abanye benu nihleli nabantwana nikwazi no thata abantwana benu bake bahambe bo uthaka ha le tsibile uthakisa bana ba lona ba tshaki ke bana ba dutse no ba hana o robala bana ba yala ukulala nkgono ke yena wa gale wa 25 years kapa wa 30 years nkgono wa gale o dutse mo le nkgono wa 40 nkgono wa gale wa 40 years senqena selele botswa medavazo sedinqena hal bo Dr. Tampane e ka ro ka tlisa bo doctor bone kwa no tlo bone nna nka di ruka o dikukutse nka di ruka o ratsetile ke sie piece nyana ya straw ke re tsamayo o le sebedisa o rota fela because ha e sebetse mix o tlise kwa le bo doctor bona Tampane ke bona ka re wena wa bapa you are not serious o tlise kwa le bo doctor bona ba hao ha le sebetse ha le thusi country nka ba ruka basadi bang ka ruka kukuyane ka lane e thata yena ya di operation tse kotsi ya accident operation fish lane nka di ruka o ratpetile ke sie mokotinyana wa o rota ke re wena o tla phela fela ka o le rota fela qha tla kwa mbu doctor bona tle le bone nna
nka sebeletsa setšhaba nna ga le service setšhaba bo tampane ga le service setšhaba nna re ba seng ba retaile o retaile le retaile ba bang ga o so nyalo le o nyalwa mara o se le tswafa Mdavaso se le tswafa Mdavaso le kgathetse utlwa la le batla utlwa mothare motho wa Modimo o tlo batla ntho tse le di buang utlwa mothare ka Sexhosa o zawufuna ufuna yini uzawutya man mntu kaThixo uzawutya uzofuna utya okanye ubusithi senze ntoni hey ka 2025 unzo bua uzawutya mntu kaThixo uzowutya okanye wenza njani naha motho mbiyolo tloja kapa ke robale kapa wa ja modimo wa Israel au imagine o tloja motho mbiyolo kapa ke ka 2026 le tlo bua bo wa ja motho mbiyolo wa ja kapa ke yetse jwa ke robale sho libua botla wa batla nahana wa batla uyafuna uzawufuna wa batla nahana ka 2025 where is the fun 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 banaka where is the fun umuheletse fela baby please baby o le smart o hlapile o le school o qetile o tlhase goropena ka vaseline le kuku ena o e tshasitse e le e shavuwe e qhekiwe mntanam kapa e tsututse iqhutile e le smart a qetile o bore baby ho le monate ho le close o bore baby ke na le pace hle ditso baby sheba pace baby sheba pace hle ke na le pimple dine pace ya e tswa ke seno sa aba e sheba aba ra le lona hello le tseba dikuku tsa nna re di rata jwang le tseba dikuku tsa rona re di rata jwang le tseba re rata jwang ha re shebile kuku hore baby hle a go shebe pace hle ke ena hle motho aka ke ena aba baby ka re sheba hantle hle motho aka sheba hle baby e ka harinyana e she where is the fun guys where is the fun hey where is the fun where is the fun fopana lor le tele botsana di nonsense mo uzowutya waja yes where is the fun where is the fun where's the fun? Sometimes you just go to your bedroom and umusapeka viewers lili katung ni sagini lili katung umusapeka viewers lili katung adulti asebeletse TV adulti asebeletse TV how qatile o bore viewers o bumurumela mo itshering o dlala ngayo mntanam o dlala ngayo o bapala ka o bumurumela viewers lele ka tlung o bumurumela message re baby I already baby. Now as we speak, I'm horny. Lele katung nisandini.
Sure. Le ka tlong hle bana baka. Where is the fun? 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 Thinking of doing now. Here's the Victoria. Do it, Miss Cat. Do it. Do it. Where is the fun? Invite the one out like it. Pebza, invite, I will come. I will come. I will come and be a speaker. But let us be honest, guys. Where is the fun? Where is the fun? Because number one, Mudavazo wana fela ubata fun. Mudavazo wana nje ubata fun. Mudavazo ubata fun. Where is the fun? View one, so look at you. And then how bonor high twar. How bonor high twar. And then wamufune high araba fela buiting. Wamufune la fela high la tritru. Why team how petile automatic auto kana WhatsApp ha petile ababona mo tshwereng kuku ha bondate why rumela v1 botata yeah unga ungento bondate unganto into na lento kana ke yane metsinyana ibitswang nthusenhle yane lubricant bondate unga lubricant o boitsatsa o bapala unga lubricant o bontso tsatsa o mo bon shapa ka v1s umshapa ka lupre o refe o ska ba mo robela e liputswa unga mthumela ingwefu ska ba mthumela o ska ba mo romela ona e liputswa mona e gagaphe ile twebile ska ba tlo mo romela ntwe putswa mona lona le sebete hampe lona o tla romela motho ntwe putswa o boetsa go kwa ya e roba le o boetsa go kuku ya e roba le boroko ba o qetela o tla etsa go kuku ya e roba le boroko ba o qetela le lona ba ntse ba romela dikuku tse o tla fumana gore ga re bone le lesoba re le o kae o fumane kuku e tletse jwang bo bongata e ka re go tekongkgolo wa gale o fumane le boya ba gago ba kuku bo mane le mane boya ba gago bo mane le mane ka re o na le ntho e ka re o na le lefatlha kila bona kuku e na le lefatlha ga ya shavua hantle e na le ntho e na le mane boya ba teng bo mane le mane tlo romela kuku e tlo robatsang dikwai tsa rona boroko ba o qetela mo nna la ntena wa tsebo ebile kopa o kwa fuck off wena justice me tsa mo botsang mmao le batswadi ba gore e ntse le baruti ga wana le nna a ke tse mo batla mo ska tlo romela dikuku mona se tlo tsang gore ha re e sheba tse kuku ba utlwa kwa ya rona e roba le boroko ba o qetela boroko ba lifu ai ska la tlo re tina mo ka kuku ena le lefahla eno tseba ba ba balona se le baholo ha o sa shave jwale e hlahisa le boya bo bosweu jwalo kuku ena le boya bo bosweu jwale ya re hopotsa re moholo
kuku ya mo ha o so betsa bo 40 bo 50 le maboya te ya sale bo sweunyana ana le white ana le moruro mo sweu a give ka di papa di sebo ke bua ka boya mo na le wa bo se bo le bo sweu ya bontsha jwale ke le qheku go bana kra wa shave jwala o sa I shave le bona boya bona ba te jwale ba discourage ba bohlaro ntse bona ala re ke ang khono jwale e se le grey hair Skala tsa fani mona ka ne skala tsa fani mona ka dikuku tsela le boya mona bontsha bo grey le dia moya le dia moya ya e bon ba je thokwezana le I kuta ngwana ka theba o se tibana ne kuku ya tlhakwezana pa ene boya be tlhakwezana po le la re hopotsa ro tsofetse le etsa re gore la re nana o tlo kalama re kalama ka dihlong sibaneng tlone because jole re a hopola re shebile kuku ya re sheba boya ba teng gore bo boputswa re ba le dihlong le lona bontate nani matota khaba nna ke kuta bo ngwanaka sheba ke a kuta nna ngwanaka bo ke a kuta ngwanaka bo ke a kuta ngwanaka bo ke a kuta ngwanaka ke khaba nampundu mna mntana na kuta le bono ngwanaka ke na di boya tsa fana di bulu tse tla fana di ntse boya bo ntse tse le o thole mokoti bana o tlile boya bo ntse tse na di khaba nampundu bantana ba ya qheke impundu ya kutwa le lona ba rata ndo ke mamma ya qheke impundu bantwana bam sikuka sudunisa ngempundu eziqebileyo apha tsena le buboya bo grey bona le bu grayish ke a kwa en le mpatale lona le nrekele le data le ntena hampe le ntena hona jwale ke realize gore ntse ke sena data phone ya ka e jile data ka kaofela le ntena pa le nrekele data ha le nle builo ha le mphin nix le dutse mona ka minote thata no ke a le thusa mona ka minote thata no le go etsa ditaile tse monate o tlo ba monate no mara petile le romela le khwele le go reka data le account or fela ke di breakfast ke je tšhelete ya lona gore le leboe fela no ke na le wifi marian sugudisa sometimes I do have wifi ka tlung ka mona ke na le wifi tse pedi ke na le wifi ka ntle and then ke na le wifi ke na le wifi lona ke ma nka ba mona mola mkana be ke sena wifi lona ke na le di wifi tse pedi ha ka mona 2 but sometimes they are sugudisa be ke etsa live ka ntho he jole le tlo mathala wifi jole ka re yona ke mahala kapa yona ke mahala wifi yona e patala le dutse mona ka binote thata e ka re le masola na thagisa Jesu le dutse mona le dutse mahala di a ninceta ke le fa di advice le qetile go thata lo ntsha tšhelete ya gore fela tanki mohlanka modimo ke yona ke na le yona Capitec Why is there fun? Guys, if you don't know how to seduce your partner, don't get just spirit. You Kwaitsaruna. Thank you. I can disable. Hey man, disable. Guys, account ya Capitec. Account ya Capitec 152
0075195 account ya ka Capitec ba batlang hore thank you Dr. Novi Sister Chakubeta account ya ka ke 1520075 nto cell phone banking ke number ya ka ke personal number 073-202-9079 cell phone banking 073-202-9079 073-202-9079 le tlolo ala minoto e thata mona le lona ba TikTok le ba Facebook le tlolo ala minoto e thata mona ona jwale ha le qetile bona lilo utlwa monate ha re qeteleng he banna ha re qeteleng ke batla go kwala nna ke batla le robala so ke ena he 073-202-9079 ngwanaka rato o yentse wrong 073-202-9079 number ya ka le rato ke 073-202-9079 o kana yetsa e-wallet thank you so much ntate Khampepe thank you so much I appreciate a little more lona ba bang bande bang appreciating for ntwe ke etsang modimo le blesses fapang ke bua nnete modimo le bless ho but bang appreciating modimo le bless how whole fapang ba appreciating I thank you guys so guys ke batla repetele or you can go to the buy or whatever detail Lindiwe ki 073-202-9079 thank you Lindiwe 073-202-9079 Miss Kat thank you so much yeah here 073-202-9 Kima 073-202-9079 Hi guys, Marwaili for some number attack. Lerato, happy we force it. 073-202-9079 073-202-9079 yeah kyo I think yo Lerato lira we force it 073-202-9079 guys yes 073-202-9079 guys ke go boketelle now can you jwetse hore why Modavazo okay kitse when ke ne ke starta mona kitse re frustrateana ne kare re na le di responsibility kare har petile re na le di financial issues in har petile re frustrateana re etsa dintho tse ngata but har petile the biggest problem it's when o sa gone o sejisa motho wa guys ingozi ke yonga kwazi ukusejisa umuntu wakho ke go bale mamele ke bua jwale ka motswadi wa lona ke bua jwale ka motswadi wa lona wa bona ikotsi if you don't know how to seduce your partner hayi wala ikotsi yena if you don't know awuyazi ubafuna kumthini awuyazi guys kwa etsa runa dina le dimutsu kwa etsa runa dina le dimutsu kwa etsa runa dina le dimutsu the same way le dikuku tsa runa dina le dimutsu kwa etsa runa dina le dimutsu sometimes you can think or monna how answer the good come davas sometimes you can think or mosadi wa answer the good come davas because people they don't understand or di kwa etsa runa le dikuku tsa runa dina le dimutsu di sebetsa go ya ka kelello
ishapuluka. That is why kitse holona. It is not right to rebellion dikoloto tse unnecessary, rebellion issues unnecessary, rebellion the expectations are unnecessary, the gifts are unnecessary, very frustrating. It is not right because the quiet saruna the kuku saruna. This sebetsa we ka kelelo hore status some your state of mind se jwang. Le ho ema ha kwa ya monna di quiet saruna ke tseba ka yaka. Di ema ho ya ka state of mind saka hore ho se jwang. Now here is the problem. Now, the biggest problem that we have, who seduce. You can't seduce your man. You can't seduce your wife. You can't. Now, that is why, if you don't know how to seduce your partner, bon, little dilagari kwa tshwerinki mini stroke. Little time. Get people expected ki mini stroke. Do quite. It can be in teaching. 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 That is why you need to know. Let's le master retabaya who you need to master tabaya say just your partner. Bona guys. Why? Because nowadays we've got so much thing in our mind to an extent. It's very important or you must learn to help your partner. That is why Reiki Tamai Samba Nange weekend gini pesa. Kapa hiraneni ashanineni. Kapa sometimes if linali chelete young guest house kapa BNB. Hali etil, hali fika mo. Know how to seduce your partner. That is why you feel the planning yana tore. Mujetor unali peisi, mujetor bondate nkan toya no tsasen toya how ibenye lele katun rumela nandinto. Kana kwa tsedin muhwelete. Weleta mutu au abitika sitting room. Baby! Baby! Go, go. Half fika, ata mata, kiki. Half man we enteche. Half man we enteche no wanaka. Half man we enteche. Oboru baby. Nekiri fela kunjete baby. Ijuam fela ishebi. Ijuam marinteli, inte. Bwana wanaka. Oboru baby. Nekiri fela kwe bwanake. Nekiri fela kwe sheba fela baby. We sheba fela kama. How could you look at Natama? How could you wait for away? Wait for baby. Make it. Guys, let's worry. Rata o shabadi kukuta lunajwa. How nantu muna tujala kwa shabakuku. Ya mutuo. We say about but baby nigger fella we say the fella se moto about boy sara we we sara fella mo me nigger to we say be fella baby he say be fella Joe look why now Jaguar Fabambo. But here is the thing. You need to know give into a tenant your partner on with Ibe. Utanzu to give into a tenant mona wow, Kapamasadu on with Ibe. How could you papa lemo? One that Utanzu to Masadu how or rata kinye motena on. That is why it's a the bedroom, the atinela, where the chapela, where itinela. Lemoteno is very important. No mnibo, it's very important. Una lidi penti, say we ring how we share, but now una lidi penti 10 shansa. Nah, not penti 10 shansa. Now una lidi penti 10 shansa.
Now they painting something. Now they painting something. You need to know or get the feeling to the motena on. What's really the color? Tsa di paint or monna waka o rata paint jwang ka boyfriend o rata paint jwang. O tse bontate o tshwantse o tsebe hore mosadi wa o rata ha o tenne underwear e jwang. Ska to apara tsena tsa di joki o tenne paint ya joki le underpen ya joki e gakeletse moya ka di bonong ka mona. E paint e gakeletse moya ka di bonong e kheu moya. Oh, you need to know how to when o tlo mosejusa motho wao o mosejusa ka dintho tse o tsebang tsena tsona ke a motsima di mothela ona sejusa motho wao ka ntho di tsebeng tsebang guys nda ditana tseba bontate when tseba hore mosadi wa o rata kwai e jwang ha o qetile if I rata ha ibenya because ona le basadi ba bang ba rata ibenya we thambise we nge sane we tshase ka ntho ngwana ka we tshase ka lupu ha o qetile o bo mo betsa ka viewance e limit we tshwara we sejusana le skela le bala le a shiva thank you yo gift e kana qala o e bona ena qala o e bona ena sa le ke tsa TikTok sejusana bana baka kore le tlisane mona masilangane a re tliseng dikelello tsa rona so that we must enjoy modavazo wa ka tlung, we must enjoy the partner tsa rona, we must enjoy to spend time le batho ba rona because when le davazana o bua nnete fela wa re hlalefisa thank you simomotela. Guys, it's very important. O tshwantse tsebe di khala mo botse motho o re baby o rata khala e jwang mare ya ntho ya blue marabaka mbuze gore baby ba rata khala efe o thanda ipi khala baby o rata efe ma blue mareng aka o mo botse fandaga tsa mo botse le gore baby ma blue mareng aka o rata efe tsa mo botse bontate botsa mosadi wa gore ma blue mareng a how as a man o rata efe o tlo bona tsa mo botse ke tlo le fa chance ya request no tsamomo botsa tlo bona you need to know o rata blue marabofi and then o qetile o rata o shevile ka o rata sa shave o qetile and then o qetile o rata guys ke batla le enjoy manyalo a lona ke batla le enjoy manyalo a lona ke batla le enjoy manyalo a lona ke batla le enjoy the partner. You must enjoy to have your partner around you, next to you. Yona nawe le nketsa jwang fanda hamara yo ninka pesa nthote thata jole le tsa re ke hlaya. You need to make sure that you make your partner to enjoy, to be a tabelo ba wena, a tabelo ba around you, a tabelo ba around you. And then qetile ni tshakisa bantwana le ke tsamaisa bana ma isamba na bonkgono kapa batlanneli isam ba ibile bana ba lona ba buang Africa ba English bantina bana ba lona bo mbami and daddy bantina yo hauna bana ba kusaba ba tlinga le ka bana ba bo mommy and daddy ntotsene di manganga tsena tsa lona di manganga di spoiled bread yo bana ba lona yo hale le teng re ba etsa tsena boy hale le teng pela rona boy oh my boy hale nyamela ai fuck off ai come fuck off how sa yes my boy oh my boy ah my boy hale nyamela ai fuck off ai so confused. Ndote talula tsa toropo. Ai bana ba bo mommy, daddy, ba hana robala ba stop no. I want to look the Popeye. Ba pa shobela di Popeye. Kana go tsene ba tla o davazana. Ngwana bana ke bana I want to
Oh, look the Popeye. Yes. Arupale. Arupale. Dibilo betiri bana babo mme mama ntate ba betiri ba. Bo mami. Yes. Oh. Kupa ukwala bana ba ntate ke tsamaya. Kupa ukwala. Agore kinke momamedi wa Lekker Vrydag. Agore kinke mamedi wa Lekker Vrydag. Kinke ba mamedi ba Lekker Vrydag re kwala. Re ke ba mamedi ba Lekker Vrydag re kwala. Re ke mamedi wa Lekker Vrydag re kwala. Guys, tsebang o sejo sa. Guys, tsebang ke le kopa. Tsebang. O tsebe o tseba o mo botse o ska tshaba o motsa re be o rata ke apere e jwa o rata di under tse jwa o mo botse le botsana ha o tetile requesting ya ke ma batla o botsa guys ska le bala ke Anto Pretoria ke qala ke re ke Pretoria ba batla go ba ya Pretoria e ngodise ke na le WhatsApp number ya batho ba Pretoria. I'm coming to Pretoria lona ke a le kopa hle ha ke tsebe le WhatsApp number ya teng ke ma agora quem que mamiri wa Lekker Vrydag mo mamiri wa Lekker Vrydag hallo kana mo mamiri wa Lekker Vrydag abuti wa ka dumela motswadi rutaka le kolwane le se juswa jwang batho ga zama moruti ga leko eng abuti le kolwane le se juswa jwang bane ke reketsa ditolo bona wa ngwaka ke reketsa tsipa o ntenela la o qetela neng ha ke re ke a fesha moruti ke na lo fellwa ke re ke a khiba mo a re ke childish okay o tempela ho ba ke go lahlile moruti fo khiba o wa ka o ha ke hweletsa mme ho le monate ke mo jwetsang wa ke ka mme next kante kubai ke tla o jetsa o sona le bosadi kubai Lerato hallo mapunju Hello, hallo my sweetheart what's up? Kiss up, my darling. How are you, Anna? I am good. Yes. I'm listening. Rato? Lerato? I'll tell Lerato, you'll wait, I think of phone now. Uncle? Yes, I'm listening, my darling. I will give you my number. Okay, sir. Sabon baby. Guys, when ubata number takata Pretoria, the same number is 073-202-9079. That is my number. You can send a WhatsApp kapa voice note unjo torwena ubata ubating Pretoria kwana. Guys, naija kwala he. Kema yang kutlileng today. Kema yang kutlileng ke kopa fela bua le batho ang kutlileng fela. Ba re doctor sin doctor sister Jakubeta re utlwile nna ke ithutile 1 2 3 manati are ke thabetse taba ena o tsibe nna ne ke kwata hampe ha motho wa ka a founa are baby hle o kentse penti e jwang kentse penti e jwang. Guys, mamela this thing mamela this thing e powerful jwang ore nna ore ke thabetse taba ena o tsebe nna ne ke kwata hampe ha motho wa ka mfounela are baby hle o kentse penti e jwang ka tseba o kentse lace yani eo o ratang penti ya lace. Okay, no, what's about when mama nathi ka bona ka Facebook tlo go jwetsa
ka nako tse ding re etsa so ka nako tse ding ha ke o founela ke be ke bona ke re baby ke tseleng o kentse e pente jwang baby o tlo mpha jwang baby re tlo jana fana ke tlo jana wa tswa ke etsa re kenyana ke batla you it's also a system ya usage sa partner ya hao ke a tseba ntho yo it's very powerful ntho la ka inka hanyane ka ba e kwatela wena mama nathi that thing is very very powerful ke tseba kana sometimes ha o jwetsa motor o jwetsa motor baby ke tsile be botine pente jwang ke motho ka baby ha ke fika mo khalla re qale o khalla ke tlo ja jwang ka style safe o batla re tela ka nako yo re bua ntho I am bring ke tlisa kelello ya ka mona gore ke that is why o tlo thola a good erection. That is why sometimes o tlo thola gore fandaga e emi space. Why? Because le tlisitse kelello ya mo o tlise kelello ya motho wa hao ore ebe mona. You are bringing the mind ya partner mona. Why gotlisa or a galle a be ready iti now le horuna when u phonela monna wa ho motho tsa hore baby fana ga galetse tlo nja Luana self, it's also helping you ntweo. Hell, abana ntho ngwe ke re ke tlo bua ka ona today, but na kwa ka isa ndumela ke di go. Bana batho ba nang le di go le baloi lona batho ba di go le baloi ni na bantu ba nentloni le baloi ba gale le mamenemene le bo Judas Iscariota lona ba nang le di go o di go ga o qetile marotla bo hlabile le nkokwane mona le tla bo hlabile o tshotso tlhongo phezulu o kgabalazile maro o di go le lona batho ba di go ba bang le ke lona batho ba dangerous la le good for the for mdavas next abantu abanentloni but how qetile you have a partner how qetile di go lona he le west gore le tshwantse a ke tsebe le laishwe le lo lahlelwa ka eno o lahla le lo tipua because I can understand o ka ba ashamed o ka ba di gong when o qala le motho but iseng gore le be le nyalane but still o ntse le di gong a lona le stoutu lo le ha le se le nyalane ka ra le nyalo la o ntse le di gong le ha e se le relationship ya bo serious ntse le di gong I mean, I need guys. I understand when you call up yes, I understand. But when you build a relationship, I need next. Kima yarungu Tuesday satsine. Kima yarungu Tuesday. Kima tonga ya baba bili ba okbeta. Ay, yo luna bali show. Out, kina 17 years in Sante Keleshai. You can imagine 17 years in a marriage. Lili say, but we're not to Lili show. Hi guys. Luna ba twa show. Kitabua Luna next week. Luna ba di show. Ke Luna he le west. Haliku improver. How to bale any fun. Eliko yetam how na fun eliko yetam haliko enjoy mdavos haliko explore mdavos haliko nix because the home the thought letima monyeka wa hore le enjoy mdavos wa lona oh ha ke di hong oh no ke utlwa disao oh no ke ne ke na ba di hong disao guys ke ma ya requesta kapa ke kwa Hote muruti jwana bare poster hare ba fa di notes jwale no ha ke bui ka di girlfriend te mona tsa lona butwaka ha ke bui ka di girlfriend tsena tsa lona tsena
because you cannot do that to the girlfriend alone. You are risky. Ki bua ka nna ntho e ke etsang ya le girlfriend ki build manyalo le di relationship tse serious tse batlang go ya lenyalo. Le girlfriend guys, it's for marriages, it's for batho ba ka ra lenyalo le batho ba batlang go build ba batlang go nka relationship ya bona to the next level. Iseng mojolo fela ona o snang mabaka ona. Qetile na qetile ha o sna ya mpotsang ke qetile he bana leso. No na ke sebetsane Hlakile Dr. Novi. Thank you Chaba, my big brother. Thank you, my friend. No mkhotso ka bana ba dinto bana ba mijolo yene sna nkelelo ke bona ba kotsi bana ba tla re poster ba. But ki bua ka manyalo a runa a serious le di relationship tsa runa tse serious. Ki bua ka tsona mo. Ka nnete. We need to improve ka ra manyalo a runa and le ka ra di relationship tsa runa. Thank you so much, guys. And then account yaka skela ile ba batho ba batla gore thank you so much Sister Jacobeta. Account yaka ke mang disebo refer account yaka cell phone banking yaka ibile na le WhatsApp ibile ke personal number yaka ke 073 202 9079. Disebo jolo o yentse njalo disebo o yentse nhle ngwanaka ha ka re yentse bo 55 itse disebo jolo lona o se sebediswa 0 ke 152 0075 195 account yaka ke 1520075 cell phone banking ke 073 202 9079 073 202 9079. Guys, thank you so much. Re tla kopana Monday ke na le show ya ne manyalo le di relationship ya ne ke etsa le also lovely ka 7 o'clock. 7 o'clock Monday ke live TikTok le Facebook ka 7 o'clock mantsibua. Ka Tuesday ke ruta ka prosperity le ka success. Jole mono ke moruti jole ka Tuesday ka 7 o'clock evening again ke ruta ka success ka prosperity ka inka ka Tuesday. Ka Wednesday back to manyalo le di relationship ka 7 o'clock. I mean ka 9 o'clock busu ka 9 o'clock busu ke ruta ka manyalo le ka di relationship again Motheo FM but ke live. Ka Thursday ke ruta ka ke rapella batho guys o thusitse ba bangata that November. Thank you so much Tabos Ben David, thank you so much my big brother Kamanye. Now ke re ka Friday ka Thursday ke rapella batho ka 7 o'clock ke rapella batho ka Thursday 7 o'clock ke service, then ka Friday ke Lekker Vrydag guys, Lekker Vrydag. Thank you so much guys. Mene ban rata ba tlompha tšhelete ya o nleboa ya o re be ke dutse mona ke tise di gogotho ke bua le lona ban rata ba tla appreciate ban rata ba tla appreciate mene bo Judas Iscariota ba tlo thela ba re tu mene mar bana ba fila gore hey no you are thusa ma ka nnete wa re thusa le tlo appreciate guys ban rata le tlo appreciate but because ka nnete ke a le thusa ke dutse mona for lona guys. So thank you so much. I know. Baby, my world.
fall.